شب باش گلی برادران گلی دوستان گلی هوالان گلی خوشکو اوبرا ای شب جی نوت حب گوتن پیشیا گوتن بابو باپیرا امی جوارا بیجن خدا اسکه چالش هوال خورا مکوله تیه بکویه چاکوچک لنال دخه یکیل بزمار دخه چار هست بسینگکی ناینه گریدان چاو دبینه لی دل دحبینه چاو جی چاوا شرم دکه برتیل کبر و دارا نرم دکه چاوی برچی تجاری تیر نابه چاوی بزنه تمل چلویه چاوی که دجمنی خو ناس نکه برا برجن چاوی کل جی چاوی کور چیتره چاوی لدریان خلی لسریان چاوی رش نحوجه کله چاو سوریج کسی را نامینه چوا کگو کوه مزانی نکلیوی سوره چوا ساقه گور لیاقه جل تینه پینه کرن لی پیبو خبردان نایم پینه کرن چکو جل خاص مروبا ناکن میر خاص چرخا فلکه جارا راست دزبره جارا چپ دزبره چه کرو بخوا کرو خراب کرو بخوا کرو چیلک آبس به وی روش که بزه چیلک قومبریخ ناوی گارانه که خراد که چیلکه گران ناون بابو برا چیلکه معران بی جاری نابن چه دکی بکه خوش خوره نکه چه کربی هبانه اوی درکه به میدانه چل آنیا مرو نویسان دی به مرو ببینه چه ته سر مرو جزمان مرو به چه ته سر قلنگ جقیرین قلنگه چه ماهات چه ماچو سوار هات بیا چو چه قامار فتلا بده خواه دیسا اوی راست هر قله چقا سری ساق بمینه قون عجیب گران دبینه چقا تزانا بیجی جزانا آب پرسه جامیر به دست بیبخت آتین کشتن جامیری دو به معصیه کش دست فلتی تو ناگری جامیریش کسی خلقه نابه جامیری نکاره هر کسیه جان مال تینه مال جان ناینه جار هیا گور و قبر جی به دست مروف ناکبن جارا مروف جی یار دیا خورا دبیجه بابو جارا زیر زانه جارا زور زانه جارا دوی تونگا مور زانه چاو ترسن دست مرخاسن جارا مجبوری مروف گوشت مریشکا دخو جارنا نان مروف جی دوه بلا سر مروف جه نابه کزن مه نابه بزن جاشکم کره مزن ببجی دیسا کره جره نوبه آوه جمع دینه جره آوه دریا آوه دادشکه جارا رب جمیرانی چیتره جه جها خوشتر هیه جلکا به ناموسی کشان سر خواه جلکا خوش آوه دردخه
Cihê agir lê tune be, duman lê bilind nabe. Cihê feqîran, dergahê mîran. Cihê ku hîvî jê nêkirin, gazina jê nayê kirin. Cihê pakî lê hebe, xerabî tune. Cihê mêrê qenc li her derê heye. Cî ji dila teng dibe. Cîranê baş ji malê ye, yê xerab kula salê ye. Cîranê nêzik ji birayê mirovî dûr çêtir e. Cîranê qenc ji birayê xerab çêtir e. Cîranê xerab bihêle, diranê êşiyayê bikişîne. Cîranê xerab ji ezabê gorê zortir e. Cotê xwe hûr bajû, kûr bajû, dûr bajû. Cotê biran neçin guran. Çira bêdon ruhnî nade. Çira derewîna zû vedimre. Çira ji koran ra defê ji keran ra bêfayde ye. Çira kesekî heta sibehê pêxistî namîne. Çivîk digere li esmanan dadkeve ser garisê xizanan. Çivîkê gotiye ez gepekim lê beramberê pezekim. Çiya bê berf nabin, qîzê van sala bêyar nabin. Çiya çiqa bilind be jî wê rojekê rê pê bikeve. Çiya nabînin lê çav çava dibînin. Çiya dibêjin em çiyanin, golik dibên em ganin. Çiya nagîjin çiya, însan digihîjin însana. Çiya sitar e, ax debar e. Çiyayê bilind tim li ser dûman e. Çû dar, çû û dar ji cennetê hatiye. Çû di nava garanê da bela xwe li kera xwe xist. Çû seferê dîsa hat bû kerê berê. Çû mala derwêşan danî berê mastê gamêşan. Çû ser darê dar di binê xwe da birî. Çûm serê çiyan zoriyam wekî guran, birazî nakeve şûna biran. Çûme derva fatê kore, hatim hundir xatê kore. Çûme welatê keran, bînim peran. Çûme dewsa miriyan, herkes li miriyê xwe giriyan. Çûna mêvana çûna mêvana destê wan de ye. Çûna hatina mêvana destê wan de ye. Çûna mêvana destê xwe yê malê da ye. Çûyê heyfa bavê, qûna dê jî da serê. Spasiya ve dikim, şeva 25 heyva 5 sala 2023 me îşev jî not hev gotinê bav û bapîra mijwara got. Guhdarên ezîz, gelo çima ez hewqa pey gotinê bav û bapîra dikevim dibêjim perekî min têda heye? Faydeka min têda heye? Zêr û zeber û mark û dolar têdanin? Ez ê gotinek ji war bêjim û guhdar bin. Zamanê ku İran ket destê Ereba, di nava Îranê de zimanê Farisî qediya. Dike bi qedeh. Hemû xwînê Erebî dikin. Hafizê Şîrazî rabû dest bi gotinê bav û bapîrê xwe kirin û çîroka ya zîkir, mesela û hîkaye ya zîkir, her kesî xwe kişandin ji bo çîrok û xeberdanê Hafizê Şîrazî ji wê bonê nehj zimanê Farisî biqede li dunyayê û ewî cardin zimanê xwe fere kir. Guhdarên delal. Zimanê Kurdî hêdî hêdî li ber qedandinê diçe. Li welatê metropolê Tirkara diçe.
ولاتê me jî hinek eyb dikim bi Tirkî bi Kurdî xeber din. Pir êwan Tirkî xeber din. Ez vê xebatê ji bo birayê xwe Kurd û Musulmana dikim. Xuda hiske min di beşa peyvara jî got 50,000 gotinê bav û bapîra li ba me hene. Mala wan ava ve mêrxas xebat kirine. Di ber de jî 2000 çîrok li ba min henin. 2000 hîkaye ve ebret henin. Xuda hiske di peyva da ew ez ê hîkayekê bêjim gelek bi ebrete ku çi ye dibe bertîl kevirûdara nerm dike newsa çav ji çava şerm dike bertîl kevirûndara nerm dike bertîl rişwet e li ser wî kevirû ku rişwet kevirûdara nerm dike ez ê xuda heskel pey ya hîkayekê ji we re babêjim guhê xwe binêkê o tê kevine YouTube'a min mele Mahfûz Siyazî kin bimin abonê min ji bîr nekin ji bo ku zêde bela bibe zêde heval û hogilê guhdarî bikin belkî yek bibêje mala te ava be ya rehma Xwedê li dêw babê te be bi xatirê we şeb baş.